Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba watu wa zaza hatu, wanashwa hatu, wanama wanzani, nyezi muna changalia kuma hala ni mliyo, ganyi na muwa wanono, ya rehemu wa fuwa hatu, karna uransi wambese diwa mnyezi mga wa rehemu, wakukangu wafao, ya be unono owalo wawade, owalo hule, wawaswili, owawanzao, owalo hule, nyezi mngu, ya changalia nsi hatu ilawe harumwe mihono ya hema fujari weka yao wa irenge otashi. Ngaburugo zinji muhimu zijirio habati mbi owalazimu wa mjulize nizo watangazaji kwa tuzifanya garanzoro wanembwana riziye wanafiki riziye wedi riziye wenzandrabo halafu rirudi tena rimjulizeni zijirio na hizo ilazimu mjuliziwa no andu wika yao waudo ambao watangazaji sha ezitotuka wafai o andu wangu wanuni zo zitijulu abunge holiho rirenge initiative irenge miadi ya uka oandwanu da si haunda o na si emahala wakayo zendo goziri waswili garanjero mambieno ukweli oka ikawlazimu ekainuti peuple ya wangamifu ekainuti peuple inti shabu wanti wanadamu wa bungufu bahi ikawlazimu esafara lelo inu oandwanu wende zao ngamjo mjulizani za nyumeni ya uka zi continue eze vocali ze audio ya ukawashindiha na izo alama za ukahakika serikali nui sayu kabla nga mjommeani haruma nusu dakika o andu wabidi wajuwe ndo gorizamba uzinu bahate majeshi ngwaonda singwa zijuwao tijojibiwa ekarifanya mrunge na mwanyanya ya jwanza ya dungezi habari bemano wakomori wala muhanda bobaloze rezo engeti ndizo rijoula wariferi hibiwa ridaraula wadotimba ngama no diho wandu shara hao jafanya ngabo wandu walo muone mwao walijuliza usano gozino abo baturo juliziwa ulona mana ngela zimio rimtaze rimtahadharishe rimwambie ukana faites attention mwana honda tende mala kadaba mkini ya mundani ndongo kada utibulie mwana hamba ngoda some moroni banga bo majeshi yabo wawanika uzihukume wawarenga wafanya tobiami vanu ila ibidi zambane maulama zanogona kauzi denonce zila walade maulama udwabidiwa zambe walade majeshi udwabidiwa wanenizo yalale mahakama de abidiwa zifanyiza ngozila azalinge dans la merde izo ndizo njokanza mwambie no usiku lelo nani si mwambiana baada njo partage banga manzo nusu dakika haina mndu abeshe mndu wakongi karibu naye ekemrunge na mndu isa partage ngamjo nifanyia sinya uka sefe au okay wakati la liseza muhimu banga bwando kwamba arira teri homo huja kanda hubira tuzijua ngabo ngoza nyumeni ya lazimu mzijue ili mjue ukana eti isairoho mihononi hazali ne famia hae eti isairoha o mihononi hazali ne famia hae eka mwanama wa uzisa enimero wajuanza urini kekayo information muhimu mtukufu nimero tsa inu shele ujoka hanza yarinike information banga bonogoza muhimu waika yao le lazimio komori wazijue na yabo batolo amalisi nchi ili mtizijue abo bora ziparisa ifori mjulizenizo abongeni ujokange na mndu ya mjuao ngejoka njema hobeza ya behe ya julize ukana dunga banga abo ndongo ya lazimu mzijue watukufu in seconde banga abo mananyasi yabo ya uzisa nimero yabo abo nimero nda inu kairire mnike WhatsApp inunga mjogo para WhatsApp inu 07 kamdunge haina mahala mdiali yo nareme plus 337 amrejezo plus 337 73 36 94 26 amrejezo plus 337 73 36 94 26 wano etamabwe kemru hamanzishiani wando turamba ukana kwa jaile wa kwa tuona kwa jaile wa kwa tuona amanzishioni ban plus 337 73 ekanga bomdu ya bongo jojo yanziha 36 94 26
Ça yo inde numéro du kanza irengi 337 73 36 94 26. Naam. Garandisao emari timu jana ngeri johandisa shukran. Emari timizi rijohandisa ekaina mru isabeshea au moins wandu jana ekeni mru habeshea mru ndaye abo c'est bon et message ngamjoka makini yauka e message risali paris wa ala barakatillah kwezi watukufu maisila mu mawatwania gelazimu yo mjua yaukana engeti ndo ulaba no ujinga wahezi inu wakana mali wika yao zijoka zitosho wafanya enti lelo riwambi yaukana na mtoba kibo bakari jamrumani sha ngamregezao engeti ndo ulaba wahezi inu watowele wakamkomoria mbandugo ya mwadu yanzao maji mwenje unono msomo amani engetilo ulaba wa hao wajuka wafanye babizandungo hizo rahano renga miliari watudoni kawandu wafanya mabunjilio na masizi na majali endabu hokweli ngamazo mdo participe watukufu engetilo ujinga wawandu watoyele wakana enti wa irenga wa irumao ngabo susi kwa jajo bitu wakati wa hao haruma utuanfili haina mahala wajo uparwa wende wale maele au wende wasome maulida inu de alama ya mkomori ya lazimia elewe ya ukana ema jindu yanu ema chui yanu kwa tina ndugo zofanya shamdu ulona hazi zofanya mduweka yao ngena wa izara mduweka yao ngena idara mduweka yao ngena utapite basi kem ndugo elewe to amana hiyo kejaka ulazimu haina masiu ya nge aruma dine au nge aruma maulida au nge aruma uzungulia endabu haukweli watukufu zino alama za uka emrujoka uamini haina mkomori uamini ya uka wanadamu wanu e comportement wadu niyo watona nukikati uzina na huenda haruma majeleo na dine na maulida basi kamviyele waya uka etabu ya maji iliyo toujours etabu ya mwenje iliyo toujours etabu ya msomo iliyo etabu ya unono etabu ya makam ekanga bu wanadamu komori rekamrumbai ujamrumzati neze voyage jazakumullahu khairan misafara ya bure ekamrumzati mrumjomba mrumbai mrukoko uamini ya ukondo wangu watukana abona ilewe ya ukana eyankili isaede msafara ya abona ilewe ya ukana ilo jindu litso uchwa magabia basonda hubi shambu ulona hasi wata yuparobanu harume hazi utu ambanga mbeho mdu wachi banga minandogo zilu atina nzoni zifanye banu bantini kwa hazi banu na muda kata ni kimi zilu kata wanuka manzoni fanye sport ngamona ramba gara zorra CVG 2027 kabati mbano yefanyo eketi de piscine o wazati wa hambuno wa baba wa hambuno anasho wa hambu wajoka udwenda wenda we labo ekake na utonongwa ni match yone mbano boko o wandu isa wamfili endabo haukweli ramba gara zorra CV ndule CVG tipa shia 98 titi la mori city one ya boya mado nganzao shahula nganzo mweje nganzo maji nganzo parenjema nganzo hotel izinji ganzao centre commercial maluka shwandu wao kwa nawe wari mpira wajiwala lomna loteli kabati loteli komori bala na lukanta watu abiyambi wana loteli wala komori kabati la pita ni komori ojwala hakoza harumajo ya madi zo mnungo da sote ya ngondo ya mpira hakozo ya ifo wake amvio maluzini ilo bale ya mru maluzini yo bala enda yo ngala mori se kabati la pita ni komori bili kabati zenti yandwa watu kwa zila watu fa homa bari yo pira watu wa mpira e kama zo de mitamido do ye yo kama zo de patini yonta toka kwa tereyo abo hoka karitina ruko zofanya karitu ndara fanye piscine watata wa hambu oka ntomine kama mtata wangu wabenge ngyo ikoni kata tushindo yenda mbaba yangu bange ngyo mitamidu kata tushindo wakwa tushindo so bari ni ulo plage ne ndinranzi shawo do watati wa hambu no wana washo hambu watuka udwenda wela yone ruko fatihu beleo hambu yabo haina mdweka yao guone majindu yanu haina masihu haruma eze maulida wa kanti hata maulida wambago tukaenda some kututwalia sha toujours kwa twenda kusema zahabu izo zindoje hizo watola milioni na milioni zende za nikiwa wandu wa madi na mwishindo watukufu milioni na milioni za tola zende za nikiwa wandu wa madi wadiwa zenrongoza 2026 watola milioni na milioni zinikiwa wandu wa nzwan inde mana lelo njoka urongoza owanama watukufu wa nzwan wanungo chabanu wajawamba wankazicha ekanga jina uchiga ni watoto wa nzwan bawo mwalimu sido waona haku shanyi watoto wa nzwan
Ekangani na ujika kamtuelewa na mjeni mweleze ni lelo. Ujoka ufanya rogo bami mino utende tamba wa ikoni na wa misami huliransi. Ba wao ni zaya. Basi nga mwabeli nyo anda zichana wantuwani mlo Facebook bana. Sinda nyo tipi. Mdungo amba wanka zijauri yenga. Na mwede mabio ataza hanyu. Wadungo enda mababa maswala la Muhammadu. Na kulu wabwa wahadu. Na mtuwabio ataza hanyu ranti waziyo renga azali na mna ita. Ezabili na mwede mwambie Sarkozy na Anisi na Salimu Hafi no wantuwani pia wazingiza ze Instadrani na mwambie wabalie ezilonga zija wa mwereeni bo wantu wenji wahimili azali wa wantu danyi mtiro cha bantu bami mkasita nonga mbano na azali rahana nyi na msiye banka mtina roba no arubezera zino ikati fitina na unafiki ndonti baba no katbanwa mona oniba na msiyo ulaba banga nyina ma gouverneur nganyina ma ministre nganyina ma directeur ekanga nyine zeno iso na mwambio ndo hanyuao na mwedema ajai banga natorike na prefecture na mwedema ajai banga natorike na chao na mwedema ajai banga natorike na chao mtoro cha wani mwachambaro ngo wakili abano amba ukanaonga zauri yenga Mustadrani da ina Salimu Hafi no wangu imana watu ambia azali uko imana wazata hanyo ka azali hajaga mumdeme au matani no mtaze mwao imana mto mwambia ukana bwaza bani kartina prefecture bwaza bani kartina Europe bani kartina maji kartina pare imana mto mwambia hede ngamtuko para basi mjamni kwa majana maili mdosini bahika nganyina akili na mwambia wazata hanyo waziwe da ole azali ile tare na mwambia nyanyanyi walo Mustadrani zi Jafar wao tipia na mwambia ukana imana mto mwambia azali uka extrait de naissance au acte de naissance au passeport pa kamra tu ndaga zija dianga mie e mana mtu abia zalu ka banro wangu wa faransa rijanga zija ngari la lawo ihora ngamia ihora ntinto e banu mtu abia wandu pia do ajao banu orongo kilaba banga bo atukufu njibana ze siraji ze kombo ze kaisi ngabo atukufu njwa rongo banu shaka bo wenji bo kombo atobanu orongo amafitsi ha wana hanyu wadu dauna sali ha watata hanyu wana shanyu wadu ngorega sali e banu mana mtu wambia ukana na mpare ya zali fukoni ya jeri mwambie banu witu jusika mja para zali macha organize feti makozina de nyina banu hivi sirongo za waikoni sirongo za misamiu sirongo za wangazicha yede mana na baza kweli ya ukana ekari hundwani bi ma aswaba min musibat fabi makasbat aidi ekenga hundana ona bi ha wangazicha sidera jitumia ukari ulilwa na nyasi rudi gar parole fa vali rojaro zidara sinilo abatana nyanzwan e bana rongo zwani zanga jitumdia dunga bahina mabio tatanya ukana woi de amulilia ni bapale wedi amfungia ni sambi wedi amfungia ni salami wenda tukeza mtona mwenje mtona maji mtona extreme mtona chao Salimu Hafi ola mwikoni olati mikoni Mustadrani ola mwikoni olati mkasicho wanu wanzuwani ngabo mwali ngabo wanzuwani Anisi ola mumda docteur tijisa idu tijisa duro mumda wanu wada hubi wanu nganyina ma deputy wanzuwani nganyina ma minister wanzuwani nganyina ma gouverneur wanzuwani nganyina wanzani wa azali na usiku ya nje ya plan ya vumwe kujoiko na mtu mpara mfuko ni mwambie kana bwasa banuka sina utungo banuka tambi hao emanyesha nulo tolena ni kwa machana maidio dasa abobu wo sedali mwamedi wo kombo wo mshinda wo yo group ya ndudu ambayo sala sibizapo walizanga mama bausati wanonga zake jize mbia dunga ya rawo malira wanzuani kamjo mndongozani jambo ndongoza wa ikoni izeni sala kanzani mwambie abonke na mwambio wana hanyu bawa wanzuani wa urongo shinzuani abainga wa ngo ngazita kabati kubala rongo atashinga zikana wa urongo shinzuani wa wanzuani ngabo mwali ngabo ngazita yabwa mwambio ni bani yokana batijela baba nudi chali lamba kana ngazauri yenga ujijabana jaru wana mnaido ilo daba licho utoma kabia kusonda hupi na mwambio utijao nubazali paka ulifungulia manatu utijao nubazali kamtona kamfungulia ni sambi nonga mumde ngawa matara hamfungulia ni salami ngamumde ngawa matara hamulilia ni mwana hamtibinga hamfuliza ngamu wa matara haja Medina yabo haja mteresani yabo mtamdunga mumdega wa matara nganyina mama ministre président de l'assemblée wo muda hubiu izeni zina kanzani mwambieni abenge yabo nyima séparatiste exactement maraba menji kamwambieni kana na mdoto ula babanu ngamtugoji lapiza banu wangazija hata wamtuje bolero mwambieni zo hata wamtuje ngwa azali badeka kamtuishia kamtuelewa hamba wamtuje wangwa azali o wantu wazigiza azali ema conseiller muishia za Ethiopia ngabo hazi bokonga bazanyumeni za laia yendio na kanzani mwambieni ranzi haina kati azali yanzu ya zine ya vumwendo ya trauma au ya gatewa gurengo ya mvia jihundu iyo
pia ranyiru wa baba hanyiru wa tata hanyiru wa jomba hanyu muhimi wa tate wa mchasa sema kwa kama bala mkufanyo yada tujua kama na dola nzuwa ni yada mtuju salam tuhum wado pale na kasal mabieni ni wa mwali wanenti ni hatuda sina nyi azalika na mstehini ya kaka mtujistehi ya ukapa katuru kambale ritmu yinu gabajo kamduba nu yafa kuwenti inu hamizinga ujota kutu amba endasa hausha mido ukere mido ulele mizinga mido ulele nenti kena ukiri mdu ambenge nanti wanduwa ulawa wafungwa kabati maji kabati mwenji kabati msomo kabati mnono usiku mdu atuka ujua hamapinda tournantiatu zabari eyin comportement da bien ebana kamtua nando ulawao ebana kamtua kakartina maji kartina mwenji banefasira bani nika mtina hajaneti ya hatu banesha mafilishani nga mwanzo mali esongozini ifori zambe iliwa kwa mwiliwa elewe baba nini ulona mbakire dingu jaja kanti wana amba minyanya ulaba wakomuri kwa tuye leo abonge upande huo tikansani mwabieni ya ukana azali hatoa kuja la mali gwantu ya hule wantuwa ni wambi ukana sikartina ndongori za kufanya waranzo reconciliation ranzane echange ya shishanjewa mbena mwede mwadi de 2029 na abaye gwantu ya change sharia 2026 wamali garantiza windi garanto windi nyinyi mkane azuili mkana wao ntipia kabati watutanga nuhu si arumenti abonge upande huo tikansani mwabieni bali ukana kanga mwedo mwadi de tournati nyezi mbia tom libani haukanyika mtina hamuneti ya hanyu enti ya nketina mwenje enti ya nketina maji enti ya hanyu ni ulo mwadi nguangamio enti ya hanyu wana wafungo bari pia enti ya hanyu wana wafungwa pia enti ya hanyu kabati mahakama enti ya hanyu kabati tuama ya wana hangwa unedo huwa wafirao hata warudi warede hawamezi warede hawalevi mnani kwa mbengu waliba si hadasa yabo gelazimio sonti pia lila mwelida ilie enti shanti tokanti wanunzu wani 2029 enge baguti habanu tikanti tamba gamnadi de 2030 au 40 kenzu wani na mwali wa rumu genje nda ilie enti na mwede majida ilie bwanzu wani comportement hanyu ino azali utoruma hata 2100 bwanzu wani bo mwali kede comportement da ino si sikarra linde tournantietu azali halibi wandu wede nzuwani wede wambe na tulidio halibi wasaya na kubale réconciliation ri hadisi no il y a changé il suffit de tumtaganya nyiten araru gamwenda warume tour comme tu es quand tu as changé ya hulemba visa mafanko ya ziniki chez les zahela siha timwambia nukaida rusi hasihi hala hajivurisa idarusi hala hajivurisa bwa komori ha débarque haruma hydrocarbures timwambia ni zobanu shema shishiyo ya hanyu kwa bajojo mdu wanajamu uwe ni mfe ya mwangamize nizo ngozo ntipi ya mdu hai banu wakaja ganyi hamade doktori yambia embria kane koa hamba utido kale jifiri no bomi yango mdu tola mhobu we ulale hata utasi ujuha basi hende habu we miwango ajuha butasa unruwe mba firigo keti bala duka tuona emba tele katuona emba mafuba ajuha hendo wa doktori ufanya yawo nkoa ende zayo aba nkoa ende zayo hamba nkoa refirigo re pia zende sasu yede namnanyi wakomori mlio kamdejo hapo mkeka muhundrunti timaji timsomo ti unono tima kama tiwana timrumishe pia zalingu jo warenga ende yawa henti yuko eke comportement denu moibalia rwazata hanyi rwana hanyu pia fati hungu jo warenga ende sa amuge abo izona kansani mwabieni na mreti be mndumwenza akili kabla rani cha mwabiani hauni teleze zinu mndumwenza akili ngantao doktori mtukufu fundi watu hamiduka hilango to unambie bano skwalele okana ebanu usaurende hafidia ya mbeni au bango wazibu ebala mama du sautole maswadaka au go wazibu bukarihila ebanu bo docteur sedabasi usa utolwa fidia au go wazibu ebanu baruani ngawe hamado wa hafa au bango waziwa ebanu kiki ebanu bo docteur Salimu ebanu ze nganyina famille nganyina miji nganyina parti okamtina parce que ni wandu mwamba mvotiwa ngamumanilia onti majama hunda jeshi la tambali ya wandu ngo magara aina mngu ntu yawe mwanyanya wandu anowani aina mngu ntu yawe mwanyanya wallahi aina mngu yohunda fursa ngu jora hitso mwanyanya donc nobi usfajia ni ngu yawe takfini ngu yawe lukumani ngu yawe fakri ngu yawe usfajihadi ngu yawe aina mngu ntu yawe mwanyanya ili abakiye ya rengo
halafunga bo tawanu wabaki ngabo Rafiki koloneli Rafiki ngabo mwana wa Abdurazak kutujo bada upara ndovi ngabo upara Ismail Bakari ngabo Kamali ngabo Delami wawaina mtu wangu nzo yale mwanana hakukambe wina mnana simbushia abantu mile na bidini rengezo tomana banda oijao ele bayilo lisihi banu ngebanu kweli bo baruani bo mwinyi baraka bo fahanu wa Said Ibrahim bo Kiki bo Dr. Salim bo Abdou Soyefu bo Mamadou bo Ashirafi bo Hassan Hamadi nyonti pia serikali ya lala bontia namna hino enga mwanzo serikali kechi wana wazali mwanzo we yazali warenge bangu wanaoka mbaba hao haisahala ta SED katuchu wangeje dunga hindi habari hangariyo wana bangu wanaoka mbaba hao haisale jea katina fursu bili familia ida Rusi mwana mshwazali waono uka familia zali wangamize famille abwe famille uya isa itambalia haina walineka aux informations haina walineka aux informations mwambia onizini ezini kwa misiro parando nambi shazinu pia ngezila omoho ile na mdwa vertibe ga materia zihewe muso hindi mama udunga bo bomba atomique ka richele we kamwa benzi mwiso mjamhundu eleje shida ngamia mahakama ya ngamia abo ujo sisata hakama tizo kamba ngufunga ujo kafunga gebanu kweli bwa mwenye baraka serikali ukado ya madu kado abidi kado hararunga wentu jini abo kutushinda wafakuwa serikali hiyo shwatoto wanjia bebi yakaupasha gari la mkate azali yakaupashi ambulansi wala wale wanjia haruma magari yobonzi wala wale wakaulala rumeze ambasadi kuja shinda wasabo wafakuwa enti hiyo bo mwenye baraka bo fahani bo Dr. Salim bo Karhila no na mkeradi mdambie banu baba ndisari jitwa fili ya banu kabatiza urubi banu risari dekole banu kartuaza mdu banu risijola banu ambale ngunjilio banu mdarenge milioni yani kwa baba ngamtukura sawa na zali banu mana ndongo wao titoa mapesa mkahunjiliana mwambeze shababi mkombozi lelo hambu yonana lewe bamba yonana titoa mapesa tikada mina mdada biswali hongole ya mahame tosha depute tosha hariparavo tibale mapesa yao hasiba bule zanoko zili wa mapesa hangu mdi yasaidi yangu mwanamshe mitamihuli yasaidi yamba bititi na mwanamshe mumwali ani mbani ka 50 euro yapo basi yadunga abo tibale mapesa tileti yato ndo bana ngo bana yabo do jangu toto jara hinjili yabo ko mtoto ambagoni kama pesa ngo bage fosa kule bana uko mimi ndezidali lupi mapesa yao bo mwinyi baraka nyo mloko mori we baruani mkamba kama mjozi ya zefoti mkaurenga mo kanti mafunvu amafunvu ngobjede cha wandu bano jaora wabanu wagwesha droite shakabati ujosibutia jeli amini banu ya ukawallahi nyaparero ambahiru wallahi ntujwa ukabaparo jambahiru hunu kabati armanyo tipia ujosibutia jibana jeli amini ukana wallahi kabajaparo jama pesa ya la Faransa ilonga nzoka fili litona dini lisojwe fasira yamini shaina mruro Mwenyezi Mungu uamini uelewa ifasira mruro amini ya rabu bahinyo tipia ngamjoka na libiha mapesa personnel maminga mjoka tipia mapesa ekega bo tuamba kada paro ya mitibe Allah hala fulelo likafanya hitima ya emana ha mfano serikali itawatena muslima ula hafasi babunda nyibo mabambo havoti kamtushira maprepare banu haina mtu yajipanga banu yambo kana haina kati watojirwa leo ngefosa kule hangena mziye siasa baba nufasira kamtina wantu banu emijia hanyu mzibizani emijia hanyu mnuhuni mabavia hanyu ya mtoa ni fidia rwalo bonze rwalo dali na msundu yobo dingosi ba uko mamtsanzani uzina na hii wake wando jiwanji shanyi wandu mafungiwe ze partiza hanyu mafungiwa mauliliwa mabohavoti mtena hata mbarunga mipropose yao alternance shaka mtika jende kanaba badi banun ebanga mjozi habari za jiro kama tazijwa na mswali ya mtume sallallahu alaihi wasallam nimwambie neze rogo za jiri na mswali ya mtume sallallahu alaihi wasallam anuni mwambie mjozi jiri banu aina na mpara yetu amba unungi ofitina bo fundi fahar nozo ngongizo nziro noko tusubuto amana hawara wadinga uka honegi ofitina hono mduka tubutomba ndongo minga mimdu hasi mintwanza nyedina donya liasiyo mintwanza nyedina donda show no wandro nangalia efasira kwita gena msiye mwede sanyu mwede mamangali au mziye lokoza siasa parce que banu gari konte okanga sina ma opposant ko moringa si hungari dwe hause mali ngari denoncer okartujo ujayo na bonyinyi maulili wa mafungi wa mabohenti kamchukwe na mokati la yina mwela tende na mindini na msiye ngosi mkeradi mkisema yoro bo Yusuf Mohamed bwana abo rasida nyoti pia
mtaobo hari mwedezani mnatiri kweza siasa mbuli wandu wajiwa jitoa fidie bezani kweza ni hunda panu banu wanza unurdini mbae ndo bia ya rohe banu yede tau yafungwa halafu yakeka pashia banyinyi mkansi ndo zungulia hiyo enge mkadanje wallahi kwa tumrani hitwa timade duka bobo shaba ya kanza ya muwe apa shamvio ndio mfaku wa bushini bashari kwa kanza wa mrenge warenge amvio ndio mfaku wa bushini enge mkadanje enge nyinga mwana bwana wallahi watu kwa mrenge ni ndio mbalidiana kwanza tumfunguana hajina ufungulo wabo ngabo fanyi hao mahali sio winji wa hana kama tori yangu unuri ri wa bali mala mdala uso de zenyu basa wando huno zinji bali jindo lela hibamad ego toje kwa ngoni bazu yuko mengo tukao hula vila ulisewana kwena telefoni kwena credit kwena maji kwena mwenje kwena magari udopashiana na hawara mengo mitana nsano na mruga ngena telefoni ya na upwa mbana mende na mtoba rimode sana na mziye mwabekara kartina wandu hiho rijoi zori fanya nga debarike osha kapati mriho na mwambia wako muri ko elinyi wandu mwabanga mwero mwaze vote na nyumba kamtwenda basi hontwe na mrambi yukana wandu isawa mdiwa zani au watuki wananyi bakena ukina opposition ya ile waya ukana kabati opposition ya ile waya ukana wirumo yeti aduhamu wanukwa tina rowe katwenda maulidani kamtachida wede fumbuli yeri wangu iririra hata hede fumbuli kabatoto buhamrumme kabatoto buhamrumme komori yoles mharabu yende fumbuli shale uge fasa kule bana gari madadi ya uvuvuni mtu chenda hubi bangwanda hubi mahalani bana shale uge fasa kule bana ashale eno siku sobira ni jiyo pia leo itami uli le jao ikati ngele na nyina mharabu mtu ya sangu roho na prepare bondo hangu na prepare na mtu mtamba sababu basi wanu ngwa utao wanu waisa wafunge mapake sharabu watu mdumme komori wanu waisa wafunge mapake ya utao shakabati mdumme ingama tuko yitise family tambalia ngwarema nao ngwa wade wazingiza zali pia wasitaha ele jeshi litambalia mahakama ya tambalia vous voulez quoi encore ya ukamdo kiparentia hatu liwasi ingama tuko yindi mdo kiparentia hatu bamwambieni izo bamkomori mtunduzi izo leza wanfilisha aboti kanzani mwambieni na mjuse mihono dingosi beke mdunguro mpira ekaye joueur wa zakweli aswane crampe mdujuso mhono alembeze mnamdu hamba da msise mdu achi bantushe da tawi marat na mziye banyenyi bangazali hafuna indini besedo wafudu ajuja wanengensi yo shasindani bai wala wakahabadu wanao wakauhangwa lila pizza osirlo manga shaka twambe na mjue banu baba nudo be hafuzi la renseignement na jozo ntipi upande huo mwishi ya mwanama mtukufu mahfidhi kaya nga mumshukurio emakati ya mwiso yane namna ya nji yao hamba ukana harika mjatinu waze visa izo mengoni mwezi adama ndugo mwabiani ya ukana egonze wa isa waleme wanawenza shonga wana kacha mtinani visa enyi ya mtino visa mwere mwere mtodetile mafoto mwerere ni tiono foto la mwana she wangu Dr. Daniel Bandari da wani mabani haho ngo fanyo hasi ngaruka ubonye mavuna mwere mnikana tujwa mnikana no hindi ajado ngo fanyo hasi Daniel aina wepa shemelia zali ukarna umrehemu parce que ngani mwa bunjili wali ngamwishiao izo walirendao mjua izo walirenda nomba armwe gouvernement yo Daniel utamba mimi ntokane badima basi kuzia fati huwa mabiokana zia kumwambia fati huya zia hawa tawa bado hunda fursa mimi kanga mina bombi tijoka zalinge yabo daina mbaba hangu na mjomba hangu mitijo ivuriza abo atukabo afipia shampara bati bantini egeto kanga nyaru mabunjiliyo gamina bombi tijo ivuriza wallah ni mtambaze ni nyoti wallah tijo mtambaza ni gamina mbayiru joka ngamjo fapia yabo shada mimi mroje ola innocent aizo sanro innocent na bejao sha azalika jahimi sentio waje gedaina nyine makvorno rwahanyu ganyi grupu ngamranga mizao ngamdulili yao ngamdikuti jombo kana mafili ahende dima o docteur dima hau aseri go l'hôpital ba izoti par exemple bakamdwa na jaka nzate uvantara ukaya seri ola katujiba izo mbaba yafanya banazali ajuka mwe masha do mzigiza wenda taweti yata makatili harenge wanduda we madawapi ko wawe harenge junei eke da sisi msanje hula go mbe haun harenge wewe haidi huna mbe haun gutu wazungu sacha yabo ya mkanza afanye tidai na nimwambie neza kado za jiri nyoti pia simwambiani watukufu na mswali mtume sallallahu alaihi wasallam za jiri ndo ka ngamina tsiuza wazaban simwambiani ezi habari weka yao de za jiri za idarusi ezi ya bili ya zali yinu indi ya bila udi ya raro udi ya nide ya tsan atambuka tujua ngizo ngapi hanjia hasampanya
Aminu Swift haka urenga da ina Aminu Swift aka Aminu Swift akaonekana azale kenge ban leo hasiba bundabi habari bahi kwa bokana dabi alona mdumshe ya soma demani ya azali ya lovan idarusi haba eyezi ya 99 à 2006 Olanda wedo wa tongeza azali ya rogungu bo habari amugia bwe safara lelo bibi rogere bide mwana mshwa azali leo mi dogere ba dinde le pache ya jore je ovunzi hom du yore je pache au yore je hamnyana idarusi haja yao haina kata minus sur fianzo abel ouais stop tonton a dit c'est mon oncle qui gère un ami we cousin na iwe shami mi de mwana mshwa e kala wa dumizo da honi kujojo hatu wandu wala pia idarusi ngujere ngusampani bahatanga bo mjomba wangu mwikoni ya tezwa sheria mbani idarusi showa kade wana ye wahisi ya ukana hariye na regeri yo ufanya hindi minja wana rongo ezi ya idarusi ranzi wala utabana kochomba we mwenza shonga wa mwana wa mjomba amungia batikata na bendi kozo tukufu idarusi ajawa buskule woti pia waremme makoshi Aminu se font banga ba ngejo fe sankule na azali ngufanya mwana mshwa hai confiance idarusi azida jaya haono fundi wangu hojongwe tsamba walola da hotima ndo huse funda thumana limorabe idarna rakompara ya doni twalize nahwi alwadih misri ma lamba hilmiyat الزيتون karibu na ainu shams eni huju haono ka hakanti ro hakanata ihabantunde ratembe mbabi bambese haono mruno mnongone ukana boidaru dezawa misiri اللي برا الله واللي جوا يعلم الله افسر ابو هند اللي برا الله واللي جوا يعلم الله mruhuono changono bogosi ukantindo shomarumboni ho salamtaka wangamia bezaraka ubeusa mrwede wangalie bakutina izo ziwolo yanuma jakono kono eunu msimdiro ezindoko hinji basi watukufu idarusia ndafumantura tembe babi hindi mkini wale vijay na darmendra na rokina na gabarsingi film zai mabanti fundi wangu mguna mrehemu habirende hula ariende kufanya Mwenyezi Mungu ekadusi tiri mdia rahitsu anti yabala kutufanya mna control wangalia fanya bila kutufanya mna bila ari mumna sinanu balasi uwa warenge iso wakahanda funda fumane atore ma afutsuo ele jeshi litende wa umkinwa hezebaya bango watomba ukachaka mmade afanya zila hende ha kaziwa izo za kaziwa kesu tsanganya haina usiku ekeko muri wakana ralikume ezirani na ndezendele ya idarusi nokoko za chini manujuzi akaurije komori ga mwamba hosaru muyamviyo atterrissage ka vio lambabi mkinike ngabo za diha wakomori akungabo karibu na walini kauzi habari mwenzangu kujoelewa ukazana wazunga rizipari sawa maana ni ya asu idarusi wandu kwa taito de barke wandu mbarege de buku bana bonodo ibakajabona zabari zila kauzi fani nguono kamjomba he hangamia weyatwe yao nguono uke mwanahe wanahe wala wangamize mbaba hao mbere mzingare bangu fikiriwa de opposition njene dango wafi bwa safuti kana harara ne opposition ido wao bainge ufukwa watoto wado kufanyeza ngo wao ngo hama demza de jalousie yambie mrumahe ukana ola tola mrumahe ya mashia ya mhoso miti janza uni hose katifuni washia msiri tena ambe ndi ngono le namna kanze mrumshahe ngono bo mrumshahe ya fahariye de ya mhosa harudi hamashia na msiri tena ambe wallahi tsati ule arudhi wewe kwanza bangese shwari ni uti shatota wakani mkwende ezadunga aboto niretisa kamjo utase shwari ni utemeshi ni uteina tiruditi satirengeze arudi aho msiri wao shatoenda bawa opposition komori yo beswana ngazali ha wajonja idani ngazali ha fu hahamu shakwazo tenda warenge ntiwa yundu ezajiri ndi botukufu baada idarusi haja sampanya minusu efwe wewe amiga mwenzangu shantina kubadini fanyama abari eta sampanyi wewe tawa sampanya bala wakati enda ya tema rumbo yaja basi ndati habari koko we mzati shetani wa masahiri ya mkaushi ya pia fanqalaba as-sihru ala as-sahir masahiri wa kaushi ya pia
Abari baba nge fo sankule safara lelo wende yabo mtujua wende Tombokoto mtujua wende Mozambique mtujua wende tijida hubiho wende wa msekulia haina maada bakamali mu duniani na maserabo wende wa msekulia Idarusi wa myeusa Idarusi nge Katwari Idarusi nge Emirati Idarusi nge Monaco Idarusi nge Faransa azugusi waize la pitaliza ka duniani pia aina doktor wangesema kutoa basalam taka juaida ile na bayiru jo Paris sai na bayiru burenge uli Idarusi baki ula atajaisha mbaba atwashona ndemo hajana usiku jalelo fi mithli hadha al-yawm usiku hamalelo mbaba harendo zi habari zila wajawali ulidia mwana hatu ikayao ngamshukurio o watukufu usiku wa lelo waju haonti pia warenge initiative jeru mbedua ya mwana hatu ikayao Ahmed Abdu na nisome Fatiha aina mruyambe kana Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu uskwale lorionana emnaichana woi shujaa woi watania woi Ahmed Abdu fanu ikayao hajitoa fidia ili yaunieti engeti dem shenzi ile katili ile dabalin lanjia bohari na mdola angalia roshele karifu dimdele jishenzi la kauto mhono lizie azalia kekafu kamona wandu wafa wabasa ngojo uzisi wabo dabala madienti yao ketina maji ketina mwenje ketina msomo ketina unono shango tendondo amengodo waja fiele kafiri linu bahari ngodo hunda tahara azali gujo umrengani daene wana no wazaza hanyi no wandu washahanyi wa mtereseni yabono rodo wende jawadi akauto mhono yatongeze watwania shujao wafanu yake katimizi ele kuloshari la sumani wa mkababa na mwebedu wa dakika nzima kwa kwamba nari renge 1 minute de silence wazungu shana renge 1 minute mwebedu wa rambi Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma jazihi bil ihsani ihsana wa bis sayyiati maghfiratan wa ghufrana Mwenyezi Mungu ajalie yake shahidi yake umahalani yali yonge na furaha Mungu ya hifadho wa mzaya Mungu ya libendo mji wa salimani ya itanraya rowaza tero wa baba rema watwania be kangabo lilajindo lamba mtume aone hamahala hakaparaki sha omji unute na ulizalia mtukufu woi Ahmed Abdu ikaya wakomuri wa mkaza Colonel fanu Mwenyezi Mungu namrehemu ya mufirlie ya jalie kingarumu mafuko ya mbeboni daino wananya siwoti pia warala hizo haizo watukufu baada Idarusi hajaha dubu wea oneze ngofanu yafanya zila na mwambia aneze nturalanizwe ya ukangabo za jiri ya uka habari ya Fatihu wendo wamba bwasuma ngari vumbulao na ibo asumani karili ndazibe emruonange mmadera nzihale ratahamrwaji yarenge drokarbiri bazinu kuzontiro wajiri za hajindo wajia uka oya jayani kwe hydrocarbure wala wa haya carte spéciale et mafura nizenu kwa ndo wanzo zifanya yo femi Front Monétaire International ito parisiwa ila carte ya hydrocarbure ihulwa kushu ihulwa esati ihulwa supermarket ha ino carte spéciale ya he directeur uswe mafura na roko ya ukana karanzo commande kadha na pa idukata ele tahilo lisi wala wasinyale hula wangu pano ulio bese kwa bo academy fa ihoti paro jabano bo Idarusi na bala haka directeur par intérim engamiele wao ifasiri ya ukana mruge directeur nge made mahana mahayede ulio ukakabati ma opposant shayi yoke jajo kira rumanti yoke jajo kira rumanti uka directeur ulo made mahana mahaye toujours de ulo directeur ngutobe chose mali zopi na banuka bakatazali ala waya changer uka wanuera bakana ubona ibanu batfanyao abugeza jirinda abone ugeza hane ya bechao shawa kumuri ngwa ili waza kweli weya iza hikarte izo za jiri Idarusi yaona kwa mjomba hajato shononde ya tumbo muoni ya ile wakana walado wana wazali wana wa mjomba hedo wabila bavuni wakanza wale hitwa mbaba hao hatola juze da hadubu na abunga bo ambele jiri ngwa wakati ngwanzio katushindo rongo wanga habari wale manadu pia na masahiri wapula aneze pamdu kine mazeto ni nezo tipi
ezajiri hindi ngamjuao Umar Mgomri ngamjuao Shaihani ngamjuao wanadamu wao kamtua jua ngamweshele yao kamtua shele ngenjo mwenesa ezajiri ngamweshele yao wanadamu wao kamtua shele ngeni mwenesa ezajiri bwa tukufu ba yede mhimu na kanzani mwambieni bano sikwa lelo eko opposition kwa jajuha yabo mana hao eko opposition kwa jajuha na mangale barua inu bwa Komori na mangale barua inu banu na mwone zengo zajiri banu ngamweshele yao wanadamu wao kamtua shele bwa tukufu ezajiri dokana une réunion des dignitaires du régime chez le directeur général des hydrocarbures, Idaroussi Hamadi, neveu du président Azali Assoumani. Nashali mtume sallallahu alayhi wasallam alido hundaze faduila ngerandi sezi habari za kadu zajiri. Nashali mtume sallallahu alayhi wasallam ngeri mwambieni zajiri hata maudo kekarja fajiri mwambieni ezamiso kama Mwenyezi Mungu kaja warenga shanga ruomba Mungu ya warenge aina usiku ifori mwambeze du namswali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ezajiri ndi watukufu ezajiri luka Idaroussi haja mbaba haju sankasi haba owana wanlembeza na banu mzazaha o aisale mwanami au kahabalia fatihu haja hamwambia ukana wasuma ngarivumbulao na hii sababu de hydrocarbures bari zinke za paro jiru ka directeur yake mwadi yake absent haruma mahamine mitano asuma ni timwambia nelekiyo ya habari yao washiwa ni zinabilwa uzo kweli banu kama zo mtimizi kairo wala hulerano wala karibu ebana temba mindi nititi ya hydrocarbures enda galizo aeroport izo ulo nizoransi ikagona rugo zorenda sio desachiri habari hamba Azali kaja paro ndugu sana ya madu skwalelo kaja paro ndaki ola milo ko metiriza shale lo tirabo bese Azali ende onokana banu basi woko Azali we ala mwahaba ende bia nulili afanu woko natikanzani jua na haramu ya opposition pia ni watondowe tikanza fanu ya nambia ya mpuando ni watahe na mala wali ni opposition pia shema na wamuwa Azali hatu mbandrongo ndia keka mshida keka muwa hafa ya mfunga shema ni yahiri walado wana hahe awenge Azali hanongonewa haambilwa hauzisa amina mwana mtukufu parwa Muhammad El Arif Saadi harume mabunjili ya appel de Paris aparo bandongo gasina besema amira romine amba attention vous pouvez dire que Azali il est bête il est tout sauf bête et kado urumia wana zichamba wala komori wanu basi kabati ya Azali Azala watunjia pia ewe yo ulalaje yo no ubuje pia ekola undabo imbabiyo oujufumo wahe no ulaba no wanzazio no guguru ne madarau shemba biyo Azala mtunjia ni pia nyima wa komori nyinyi inde mani ya yara indao abungenga mwambioni watukufu yoka Azali mkiniki afanya sekuru ambana nangarilwa wa lorijo ha mnyado yovuntiom diorijo pasheni bo idaru nanangarilwa idaru sa debarque ha debarque haja unru Shaihani Fazili Shabuhani Umar Mgomri Amidukari hila na grupu hila pia aundu isekulwa ulone enti fatihunge amamru uremogoma ngutore mma wandu hunu na hunu abonyi ko video mdofikirizo ni mwabia oni bana banga mzambo nike fidia ya hanyu no munyeshindro watanda unjua bazini wake kwa ishia na mwone madina tanu banu yaho wandu wao na mwone madina ya eza chiri ndi watukufu ele bujilole lifanyishiha chez Idaroussi Hamadi une réunion des dignitaires du régime chez le directeur général des hydrocarbures Idaroussi Hamadi neveu du président Azali Assoumani ont été présents et akayabo ndo harumwe bunchiliyo yitu e akayabo da Idaroussi Hamadi e akayabo l'ancien Dirkab Umar Mgomri et akayabo l'ancien ministre Saïd Shaihan
et akayabo l'ancien ministre Madame Madi Bolero, et akayabo l'ancien ministre Abdallah Chabouhan, et akayabo l'ancien ministre Biarifi Tirmidi, et akayabo l'ancien ministre Salim Hafi, et akayabo l'ancien ministre Alim Saidi. Oandwa nuamba je kwezi watukufu. Oandwa nuamba ukana idarusa waparajambia ukana ezinu rikaniyo au mkaniyo de 99 à 2006. Rien shirifanya zenu wazahara. Rijari rwagunguri tolo. Rende rikanti, rilole ya rifikiri, rifanya haziza muoni hata. 10 ans après, c'est ça ce qui est dit ici. Le directeur des hydrocarbures Idaroussi Hamadi ouvert la séance en remerciant les membres présents. Hashukurio Wandwakayabo, Hawaone Saukana et instabilité. Il y a un moment omsajaja ulio. Unu jahauka ezinu. Inurita pendant 10 ans. Azali ya sabonti. Rijari fanya riwana hata ezire jemi hononi. Maraisi azali. Haja. Hariri bonti. Hatendeze mwana. Abungenge lazimu yori jwene de raba usu azali. Emdu ya tuka bana warumwema. Wandwanu. Wo. Belu. Shanan lide maudu. Belu lide maudu. Beturia hoija haruma. Omfereji. Belu risari paris omfereji wahahe. Shanan lide maudu. Weshele wandu wambia unira la hito wana unifungwa bana unitoa mwa problema nuo betu. Weshele usiku wandu mwede maswala ikoni wambia fahari tijede hiyo baada de ikoni ledo. Bahari azalika jabuli wa yasaliza Mohamed Adamu rahmatullahi alayhi emanahe kabuli hanji ya mswalisa. Mtuabilo de uta hawa andu ikoni ufanya hata wandu waswalize juma. Ezenu wazirida pia wazamba pia bobelu nga mzijuo na nabo wangu tejipanga. Leo ti parise za haho lelo. Linda maudu nuwe mashishio jo kenti wanu ujishilie. Nsoma udu jo ujishilie bobeli. Anu jo some iti matena wambe yo iya yo owa yo. Abunge watukufu. Idarusi habu wale bunjilio hashukuria Saidi Shaihan. Ashukuria Umara Mgomdi. Ashukuria Hamada Madi Bolero. Ashukuria Abdallah Shabuhani. Ashukuria Biarifu Tirmidi. Ashukuria Salim Hafi. Ashukuria Msaidi ya ni grupu hiyo. Hambe zinu Rikaniyo 99 à 2006 Ijairi Tawa Riba Kimoni Rifanya Haziata 2016 10 ans après Ikahama Faransa Arumwe Coupe du Monde 98 Wajawaka Urenga il a 2018 ramené la coupe à la maison Wakawezele Jimboilu 10 ans après Ezi Rejeye CRC Halafu si wandura wanarejeze zinu Rijakar tuwane hawana damu risunzusi wapia ze Shaihani ze Mgomri ze Bolero ze Madobi ze Salim Hafi ni mnenda rikamba taombe angu tojere wila wasunzusi wapia emna motu wa yuparofati warengezi weida rusi mwanzo ya rejeze onweri ya mjomba hae ya rejeze sirikali aparema dinozori yanu haja waparoha umanzaza wakumuri Ebanuga njibano kamtibano awapara mwanza azabu wakobori inu debaru wa wiyo yalawa harume raporo nezenrogo zilijo watukufu namtulidie wajua ewe indo bezale ebanlelo hate manzi shi habeshe wayo ngamjo ujila jamfiho shaizo marenda pia nizo mahaba pia tazinu bana Amunge Hawambia ukana Lelo Emana wam mbaba hangu Utina maarifa Utina adabu Utina akili Utina malezi Ajaha mtowani pia naside ratongeza Kaza lingera isi lelo tena Asibabu da siso onti chatinda ewa echi Wala tide mwana woi Engari fanya Nari jweso onti pia lera rongoze Azali irmambia ukana Ngwengwa utione ukanga bondu wa Zulu be wakomuri pia ngwa huyengao asibabu de zilio ne zilio zinu de mwana haho
wala beli wilaya ya hawa yamba ukana si hautowe fati haurudiwa mbemba mnyanya na mdoju weze rogo madarau fati huya wamfanya huo ntipia wamtilo bonze dondani ranti namna warongo zao ya tuenda rondo wemsheshele ya jia utiba hinga mjo wishieza maudo msheshele unwe namna utafanyi wao Obakara mvula bodanie bomba kamtuone namna wao mtujo mremwa hapo mduki kamtrawa majo dunga itoka kwea bandu kwa dudunga sisi hao mtije mrendo amisiwa kine mwana wa azali wandu wanuone waono wazali bo watukufu wamba ezajirindi jau bwazali 10 ans de travail za ukarireje pouvoir iri urecheza utosubuto skwalelo utoja uriweneti hindu basi utendeze mwanaho ikekaturiwa za bwazali ye jau wandu wawele waono wazali baada lele bujilo lafanyia mwanzaza emanugo jwe pouvoir yinu aminuso fata waendeza kama liso fora ndo ati hindu shayihana ndo ati hindu mara mgomradi wasimu beavite wandu opie ni mbat arendo amamba ibitona mana banu wandu walo bala walandu watuko ni amamba ibitona mana abunge wambulo kana kairi rishange zengo zilio emandishita no pia shelebo akomoria inde zengo zambishi hayabo pia nezengo zachiri lelunga mwande manti shine zenongo ya besheo azali hajibuchi bazoli zo komoro wanzu wa elewe azali ha elewe ukana ezenongo gezendona yi hakwandwa no mwambia kana bwazango yengo ezenongo gezendona yi usaunji ya jalini ban mwana wanja jalini mdushanja jalini aina ujopariswa banu wabozo jiri sira uhansi yabo ngarendo hunu utijomba osekuru azali angalia baba shari ezenongo zakambwe mwana honeze twa byambi nezenongo zijiri ohanyu no widize passport zele ngoze tahabune zenongo zo tipi ezenongo zijiri zinu pia bo azali zinuke zika ulo binguni wandu wahuzingiza ngo ahuyengao emaje shita wao wakaushiyo wanahaho mahakama ngwao harumwa ebanu watuko protection do bwazali watuko proteger ti dirisa watuko proteger ti Sheikh Salim bwazali robali wena mnayu hata intokiyam bakuna ufa shau sawiyelewa yakuwa komuripya ngwa huyengao o wandu wahotsa wanu na wavumbu abantu wajawa hambi ya ukana azali ngwengwa ezenongo ngizotiro ngasomi jini hatunga rishia ngasoma bavu arumema bavu tiko ende mbabiza masahiri wazie zo michini no wanza zio nezenkazo zindeza twengeza shabanu ezenongo ngizonjiro wakomori wa yivu wakomori ngo prewa fe abasayino ase obedience hatu antu jawuda zabangu shena mna liyo gapo wenchi walo kirira hanami aruma utungu gabo wenchi walo prewa fe gabo wenchi wambanto banga nto force kuyela sina wallah namso komori mitsina kaudinda wala wado amba ngasi prega tuko finalize na mbeze na mturidia na no ekega msokomori aboti sati jo wandu na utanga mwaono zilera sino tisanga mwaono rowalo bonze rowalo ndani wakomori mwanzo mbia wambie za kweli umunyi baraka bo Dr. Salimu bo Kiki bo Karihila bo Mamatu bo Ashirafi bo Hasana Hamadi bo mwanzo mbia wambie za kweli mdia tede wa mdunge she comportement mle nyonyi baiga zali hafu besenga mjonja idani baswe kartu monani hata maposa mboni zongo zijiri bana baba sio misida na maza hawandu wangu walua pasha magari ya mikate wala pasha ambulance wala wende watsatsaya mala honi mwa wandu kamtushira majwa ma organize mwaba kana rifa kuyensi yatu likwasi buni barakanga witsanda yabo ngwazo mndu ulo faransa jerenge ntsina abo azali hatrawa haulawa hafungwa ngabo wandu hafa wajua kangari watsauru wapozito no na mjusemi hono wandu uli bandoni mku mwambe kana risali jusemi kabati mahakama wonti juu yabo lelo mja mwishe le zahala jiri la husontu hole mwishe zongo zo ntipia shanga mumtemizione za azali njo mwambia ni ebidi rifanyeje pour l'instant azali haishie zenongo shaihani mngo mri bolero eze abdala shabuhani neze biarifi na unupia shabano ile zahalisi hao
oide mwana haido anzu ya sugiri abo ngebo watukufu kaboro gombili bana basa ekudetange juko ufanyishia owandu wala ngwarejeyo fatihuno msheshele unu wabana mwede zanyu salam tukum na mwede fidia ba ekadani kapatino na mwewe mnaboto yani komsomo atona rukati ya Facebook na mwewe na tutura nwalo amandu WhatsApp kwao harije des îles l'océan Indien ngefanywa ukabati tere kabati chawe do arege impactari lo maluzini basi ya kamia kabati mwenje kabati le tere kashari mba ngeyo pisino ando dado dibano hela hama bana ndo mbanga nzo ribu enda ndi nwadikoli awiyela iyo wato je do bari ni wade wild awu do bari wado bo bishoni ko ni wade wild awu ende bitame ulogala wade wild sha aruma organiser jeu ganzo ba indwa hula ganzo la pitali ganzo pare ganzo amani na waje ihongwa jo hibiwa pia kwa jo bakabati nti yenza witi amakomori mwisha ukesida ijabo pia o wasangwa jo ibala waje kwa jo muyezeni abo pia sababu nti tonto ejuzi baninja mwambia ni akamwali wiho nga wajia wandu wenji yabo orengwa ni wandu edwamana wa mwali wa he security ya hekot ne gouverneur na wao ngwazi juwao waodo warengo o emafrika wa wajao kanti bavuni mwanda hubi ni mwali yabo bira odes o warenga oda wabe hamaor no rengeze milioni hizo ni mapesa yao ngarazo inja rumwendini ya kifaransa territoire ya kifaransa basi abunge omdafana uliyo idarusi adisi mguguma daena Shaihani Mgomri Bolero Abdalla Shabuhani Biarif Tirmidhi Salim Hafi Alim Saidi na wao tipia imajishita nundu jambe izonda abunga batika kama hakama karjaparo onana iya de anti haya ibe chafari na chaucha na chaucha andija umwele masomo iti masena kemjwa batasima almadisi yerewazo aida rusine daso miti makaka japaro fanya bunjilio kajaparo no wandu wanu kajarejei kajaparo ingadopi namnabi Eida rusia njie fatihuya lawe hawala wawa ili au fatihungu baki ida rusia rejaiho ya liyo lude lesu ala lahu wa komoro haungari watoa au liduberi rengenti fasira kwa hindi azalinge partage haungula mbili ngabo mdumsheno wana ngabo wandwa hae mafideli wanu na wavumbu wabanu ze shaihani ze mgomri ze miarifi ze hafie ze wantipia ze msaidie wala msaidie ngamjedo mwene mnaile shabala hangamia abu yabo watukufu gela simio mjele wandongo izo ya lazimu mzijue ngabanzo wafanyishihe kudeta ya hwan maduhazi wala watoe unu msheshele wajauliyo umsheshele ngwanzo resiste fati hungu wangamizo idarusi hamzinga ya muwe yafe daeno handuza mbaba hea zali idarusi ngujuma memba byaba kinu garendo na sove mjomba hangubo mtona hajana ye mwala wa muwe yafe ya tuhufa damino wandu la regize zinu azali ngujwe elewa ya ukahakika wandu watwengeza ya hundezi au tidao samani bismillah iyo de situation iliyo abasa yauka ngabo wala wandu maduhazi wala pia watolwa wanzu wafa kuweza ambe ilusidera ya janiyo ngalireche iyo hamvu umsheshele wafate ununo lesao be azali haisahara mbo game kinishi hao yauka azali hawafiki yauke mwana ya tolwa she mwana ngutante hunu eze miliari ya zihiba daeno wanyanya ni wanama bandi wanu wafanye wakorompi o walomu mwalina nzuani ili wabena rifanye dialogue haina mgojo jwa kandida hauri changer sharia haura mega rifanye reconciliation o nzuani na mkubali uka manuna 2030 abonge yabo ze milioni 6 zitolwa izo ndizo na kanzani wambieni ya ukana enge wanu wakana akili zinti za tukazijiri wajuka wa hundu yenti shawazo ya bali na misajaja na twabiani abase opposition wando mwali wando nzuani na amri mwambiani uka mwendro chose mimi Faransa ndio nenda haru ambassadors za wajeni raonana na wandu wa gauche na droite na wandu wangu waonesawe ya uka ngari elewa uke situation ngiyo ça va pas Faransa kana uta wazali ya jidi was ngiyelewa ya uka azali woingeja Alassane Ouattara woingeja Paul Biya woingeja
ema kudoshari ema fahavadu ema katili ya kana izi ntizinu pia Alpha Condé na waunti pia yabo wazungu waisa wali waonesa ya ukana kwa tusaidia mroi sheshari bakisha dasira mbangari wanao izo les ajiri abenge bwatukufu banu azali hau shadabo batu buhamdu hau ke famia azali tondoha warudi ngo wade wonsi familo na zirewe wawade wapulia na masahiru wonsi pia na mazetwani monti e entourage ya kaya zingi za azali pia waudu waka uduanini kao waudu waka unikabashari waudu wanini kao baraka mtuelewa e fasira wazali e famille mtawa isampanyiha itambalia iranganyiha e entourage ma conseiller no wanzani wamkaushia ele jeshi aina mbuganzu ya uwe nyanya e mahakama ya tambalia mtishekana ndo bano mewa baka pati mahakama komori mono ulaba wachana wenda waka emba ndini wenda waka utele bange ulwarenge mapini hamabala ndini na ilano kwa tsojerenga mbagashiwa jiwa rozi ndo za kila baza kimapiti wende nuswarenga wedesa wende bange tsona mje filmer wende bange tsona nga twa mndo na mndo tso ulaba bo wari ulilia ndo oranzeru wa une kwa uro wa hifa mndo tso ulaba no utotwa na tutwa na nyile wa etele bange tele singarwana una bange amode mwambie Fatihu ba wode ajanilo da wode arega aeroport hajubo malaba tsimtsajo bo aeroport mje ya arenge da ule meli ya chambe inu meli ya warabu nezenda abo emanuka mtina kili banika mtujo sasa mfanya winu da hivi inu wanenganywa numlona binadamu yode aeroport hanyu haina ujoja bo toba ya persona bange na tatila ha ebana mtoto wenda marega aeroport ebana aeroport atungiona do ebanu ezo mana wa hema jindo ro ba jutona match ebana ezo mana wa ho mwenjelo yede namna maoposa yule namna opoza yo tuwazi to henda hajwa jempoza zitwa fili wando mdungu ebana tukwa mdungani ndo kemdaza mkanti kamtukona China danyina wa majelew emala bayanu aina mahala kwanza wale wasome aina mahala walo mzino ngwao banyinyi aina mahala walo jelew aina mahala walo majlis gebanu ndo tukwa ulinganti je gebanu ndo anubana je kutuwa ngo wakati wasaza kutuene sahi wa biliwangu wende ezi kutushinda waifaku kutusisa wandu pareni kutuliba wandu discretement wa mwafa amya mdro chijo ulowa wanu nundu katwa mene mdro kuno mdondo nongoni ya mdo jauda ngena mziebo mtona wandu na mziebo de zanyu mdrati ngo za siasa basi siasa ike mwanzani nyikamyanza nganyama de mdumshe ya juse mdum mahebo masihu tambe banu uleme wa ujahulala ebanu mahabaye doranti emanzani wa mndu na ruku hauruku zodo hanse mahaba ne mrumsha mndu hauzo mbili zo jwa ulatan ba mndu mabe utokatile mwaka mina ruku engwanzo zetwala kazi utahe auwe wengo ndo wazitahe aura wele zetwala kane mahaba kama nzuri zimdubiania yede namne ebani kama nze ziche imagaria no muhanyu au banu kama nzao azalia jambe na mje mnangarie au banu kama nzao yezimfanyiza lazima zeli zola kanzani mwabia ni banu abuge abo mwishi ya uka ari delegation des Nations Unies kwa jatinwa visa e kaptura kabul kamtinati ebanu kama nzoni mwabia ni secret za ula yani zongo za mbao njenu lwanif na fanu to yihafuka batata mrulelo ya uto subuti ya mina organize no ya fanu nyondo mdo komori shabo ingetsinda si unraka ujware rambe kana organize nwa abo basi mna ijana woi yaranga miziza umuri wazali nyezi mga cho mrehemu monti ebanu mzimba bozuki wangu mzimba ebanu o ensemble wa henda ne sharia shaho ezeno ko uzifanya wa rumwenti hatu inda basi ulio anambia zali yarense ziko dambe mamudi atitola rumo avoka ebanu ngabo mahakama komori ngemje mwabecho banu ngamfiro kana ngarozo kanjina mahakama mzimba mndo amada wasoma bonze udo yabo basensi ya utoi bazali na Fatihu tsa wa interesa wa mdeleni si hindu bomzi ebanu koloneli rafiki ngojo udo zulusi wabo rafiki kuturenge nti yo waitona mndo wa wiruma wa bango nikiwa ngozulisiwa udaza kweli ezenogo takfini na usufa jihadi na lukumani wazamba neze udiezi la rafiki kabati mabani hao warengada wenu wananyuho ezenogo imajeshi ya wazifanya mala honi hatu no mitini hatu koloneli rafiki matu hamwa laani
ezeto biambi zijirio zinu shabanu basi de namna ilu rafiki ndegeti atu mtsoiba wando namna ilu kabati atamba umurua kabati atambari wandu wanubasi watorengenzi nubasi ngwatugozugolie usufa jihadi hamilo ezeto biazila engate hamilo amria jonaba ndo wamadazi as ele dabali nukelisina nongo ekati utonjili ya makulu abu enujo jabo ya tomdunga basi ya todomnika basi kapitali mdwa bange nanti katina rogoza urenda anti eketiro kana ni ujo jabala ya juya mdunge bachi ambekana jabasi izo lezarangamiza dokana kamona bali manuti kahamba sina maopoza ruwana oti urukai kairi wala ruwano na orane maopoza ngamba kama zoni fanya unafiki ndo amba aja uchao tainu ensemble kuna wishia kama voto wa sharia wafanywa kanuni tu ida za hebas ina mda tu monenti yani parawo ya jebanga mina kula buteli banu njeni mdungelo parawo ya jeba ida tungeza na tukatulu ati funjeni mnike chao unu haya tinda ubimu yenu maisha da bia na mwenema bani hano ni maopoza wa Komori ni wanazijana wa Komori ngamfirawo yuata ngamkoa mezi ata ngamfaura ni roho mzayani au ngamjua mfanye jelebi ala hanyulini ngamfanya ujema bani hanyu bani yide mdone shuo ekanga manza wabaseni mdujo kangu wafaranta ya jabale kushuna na yabale na ubamba nje mdo totolewa jema jahazi hale omazi utijodoti ya mena hanyu au ngamjua mdengenti ya hanyu au ngambaki yoni mdenda fanye formation ya umezi jo anazijana wanu gabo mwenza shonga tuo ulo harumaye hariwo la mdu journalisti wa Bilis shimeji wangu tuo ko mtumene kibala ngujo kanga simasi wonga simtana hariwo journalisti tujo ala do par atija toni tijiro mushenga ndopi wata kujibala ngwanzo ya bieti ngamona ndema journalisti wa Komori lelo hari onikori wa hezabaya matajiri wa nika onikori ndo wa hulenzo hole entole ataba satuta babo omeki kwa tukamba jibo Farida Mwalimu omeki kwa jasi oandwal patsa onikore mapesa ka mahabasi wajua mungu sasa inu ma journalist pia ngwa zamba hao ndini onikore ngeba omeki wenye dhahabu yao bo Farida Mwalimu moroni bo Farida Mwalimu moroni mtazaho moroni batahabu alhamdulillah anuka bondo jombe woman mche seriously woman mche madam cho wo mdu cho madam cho wo cho Jawid ezali ajeno mem mdu mwezero ajono mem mdu tayo aina mdu kutuambeza husu matajiri watowe mapesa entolende ahulu wajua nikiwa mapesa yarengwa wajua mu aina mdu le longo tuambeza onikoro halafu mje mwene uchino ulaba unubanu wende arike mabine ngwa hamari ngwa tomroye inuti ya uwadili majeshi wakawana nilibange na udunga zemeli nezevitete zidone serogozi sambinda ajato wase rogo hizo abada kaanza bashari tagoni malaike mtu harumashia bakabije na waru wakolo bange materika bala mtuba mtuba la mwende mdrege mjomtele sibe la kana yeta sika mwana wangari tawali bange dinumtu twabia rugo za kitoto za kilaba mtu katujwa ta wantu hindi hadi mano tablo mwende maka uvalide ya yazali na mwishie mjomba shawalizo ya mwambia wani bana Shabana kaba chumba salamu kanyoshi halaba horansingizi yeka kajafa ngujo sisamizi ala hakika ngamie kokale logari cha fumbuni rijarenzi wa fumbuni ibura saha mwana ni hamloban endunari ni wawen Ririmi ofisi rirumi wa morani ne prefe ne ministre de l'Intérieur. De prefe ne
Une seconde, mwishiandro, ezan goshawali ya kauzamba ya. Betu Washawali. Shabana kabo jimbo salamu no shihala ba horansingizi ye kaka jafa ngujo sisami ana hakika ngani ko kanelo gari jafumun ejere nziwa fumun ibura saha malan hamnaban enjumari ruwaen ruwa tisi ruwa marani ne treta ne ministre de l'intérieur de treta ne ministre de l'intérieur lala ruwa benu ne treta Shamji wanu manana wanu sinana wanu shekaga mina zintinga te yano kana mele marmi yako do ikoni ali esa to jiri tumbuni gogo baju ha votere botema na wadaula botema na tumbuni ule nezi wakahitua nje zurumbani fumbuni Mwana wo yenge na haki. Okamenge bana wafawe konere so famana. Shaban singa fobure. Aya nyarongo do hao. Shabana kabo jimbo salamu no. Ambanyo shihala ba horantinjizi ekaka jafa ngujo sisamezi. Azali harende ha manyoshi. Yaboni mwenza akili yofikire namna ya bidii ya mtoo. Abunge watukufu. Haina mruboko ngodo ya fikiri turu yaje na ingo noko wandu warengenti kwa tina nwekati uzina na ufaku wa maulida haina mahala wapa wakabati hapa mbanga miyoku ipenga sina hazi kasina bunjilio. Izo pia wazirati shabu anzo wende wa deplace juma basi. Haina mahala ujoda like serikali pia wajobira wache. Wale wanwe wazina kuko tino wazifanya kabati maji kabati mwenje kabati msomo kabati unono kabati mahakama kabati manugo bwika yao wakomuringwa unautwa maye abaje ro bwandrabo yakaiga tukofanya pisi ngaba tukokashe ende bya onela pitali e comportement yune la pitali yo e ngwa tukangaliwa da nafikiri kana banna 2027 ngamjoka na la pitali nezoloteli nezetere nezontipi kamsona kawo laba ilodabe utukawa minondo wangu rekamdum Brazil kamoto rekamdum she uamina ukaba nkolinga daruma emergence watu kwa behind one eyo mduka kanti yafanya hazi ya sawana damu emergence yodo behwani weti na makatili amunge ekanye nyi mwamba ngamkozao no wakomodi na mzieze nda bolingo si eni mrambe kana tati demisione ntina upara ndoro ya satena ba ranyire ze parti za hanyi zinu parti za mafiti Allah ranyire ze parti za hanyi zinu parti za mafiti kamtina vision akomorikwa na mdungani akanyitse kanti basi votirende urike karende shaka basi aparo japanu ya bausu yokana banu voti yonda hobina dawo banu kartina maji banu kredinda ibi mdungo ukama amandu atona banu mana atona ze kredinda banu diaspora rida zena mnaino rangami ya risijini warindo amapa ibisona manaita ezero izo tipi ya kapati sendawo oyido be usufa madamba awamba wema tena dizo bostu hamada tema opoza wakomori soko awamba wema na mmonao nyi mla Faransa sonko jana ida wa unjilia Italy pia sha abanura hasonko ejaja wa unjilia Italy o aka Senegali waelewa ya ukana makisali hawangami za wahidia wasopareni wa mwinza wakomori wa ulili wa wafungi wa wadharau wa kabatina bi waturendwa shaba kingwa zinao amuge yabo kama uluka Jafa au plus tard de mfumne ikakari Jafa ngabo zirwaji za nyumeni
rais azrazi parisa ili limonesteni ya ukakabati serikali shada boli tona wa proposa wa urengenzi yatu ya isove shada zenda boli mafitini masakala abuge abo na mke halu mweze dunwa bamumoneza jiri lelo mkini hoshelewa grupu ya hwan madu hazira mvumbuliani wabanu ze umara mgomdize shaihani no wandu wanuwa tipia mkini wangamize grupu ya Fatih mkini grupu ya Fatih uyende yangamize idarusi yeze mdize shabuhani na wanuwa tipia ngabo kode ya SRC ya homsheshele ne magusi ya ema jindu ya nganyibanu kozi watukufu grupu ya O1 ya Saidi Shaihan Umar Mgomri Bolero Abdalla Shabuhan Biarifi Hafi Salim Hafi Alim Saidi na wanupia wandu wakadaona azalie mahakume zianda ya watu wairejeza waja wasekulwa pia wasunzusiwa wasijini walifatihu waona na darusi mwana mshwa azali hareje hamba ngefesa kule safara lelo na mkinike azali haishia ngukubali ya ukahakika ezala zimudezi ba ntuona banu ngambo dabi wana hangwa ndrima chini mtu mchangwa arende ha irewe nge baina al-maut wal hayat wana wanu kwa tutwa ziwarenda wantashi ngoni tijati ulawa waba wala dawo waniwa kairondo wanwareje mwana hengu joranti hangu jo watimisi daina wana ele jeshi Rafiki na Ismail Bakari na Telami na Kamali no grupo yenu nema généraux Haou et ma chef d'état-major wakay General Salimu eze kampanyari eze Gamilu wansipia yakaula zimware Mwenyezi Mungu wahozwa neti mahalensi ya bausobanu ile shombani watorokati witi na ulevi na ufiraji na bange mbuli aeroporo ya hanyu aeroporo nzima mloni yo ihusiwa wantu kaptujwanda wana hanyu watola mhazini tijao ni majeshi na nyima toa mana wahile jeshi onro watu ngondo mijini hanyu wada o tereso wazaza hanyu no wana sho hanyu no ndo sha hanyu kabati ngombo tijao wantsambilo aja na ukawa siza hama jila mndu ya katoa mana wajeshi shanga mjomwambia ni besema ulo we mfumne itanganyeneze audio za nyumeli za lawa ikayao hizo tokobide mndu amekana inga modo zangu sha usufaitisha din tsujua ebanu ya mndu mshezo ngo ya hamba ekatu reagise etakfini ngudazo lukumania mtimizi fakirwa shamda dabi ngondo yambe kanga bo ndo wasimbushia bandami na ntobo na bana oba tsatire ndo ajaidaru sitire ndo tibi hadaka ndaka fil bye bye onto wow ezen go gizoti mahakama eba nkweli ngabo kabasi izo nizo bikayao et situation ngionziro dans tous les cas mwenti wanu waonana wabeze mvuza hatu za dizane zemali za hatu karna ujari zibe fatihu yari teresi yari dumizi yari dihena muo wanu wamba idarusi daena mgomdi na shaihani na shabuhani na biarifi na Salim Hafi na msaidiene wanu otipia wamba eze mvuza hatu kezi twenda wachaba abunge abo c'est le moment ou jamais si dera ureje sambaba obanu bemnamazi we kana ujari terese abo mese ngo jopala sekuru na zinu bolero azamba ya uka na mwede maoneo mituje na mwede maone na sinsi mwabiani uka mengoni mwe yaka utongeza shapa saharambua aminuso fuyende zahe mengoni mwiso abongele bone yo lahe mwana wazali lisali tumbu mpaka owaze wakada ona azaline majanu waisa watu hawamba ale ungefwe sankudi yode mana namwambia ni ukana ngamziro Joshi azali hafu wakaya wafu watu hawaja warengeti no akabidi wairenge wadasa wala langwa si hao abonge watukufu kanyi wantu na mvumbuani bana nyimlo Faransa kamtushira maji organize rafanya msafara renda rahafa batiringa ekonomo rirende ekabo monyi baraka ulontu jini hapo haina usiku azali pashi enda irenga mikate enda injaru mwambila si injaru magari ya mikate no tawo kutushira organize bana warumenti yo wakana wandu warara uwane o gouverneur wakanuo wajo debarke abo
shaina mboto na minga mimhara bosali mubokiki wakanenti yo hata utora onde wafungwa kanganya na balika mjazurumi ya bahaza alingo choma ngamizani daeno wana na sikari na ulila ngamonao lelo rifanyia fanu duwa lelo wide ameriti ya fanyidwa duwa fanu akawoi de yao na ya ukenti ngendo na hii shanyi yinyi ngamtuanze namna azali wanonji watu unambie wallah ukaeka azalam para ni mjohe awaina mtu natulita mbakana banura mbacha uramba panani propose e comportement mlo ni kabati amini yo kanenge propose yo kamna wenda ina mone haya na mkema utile arumenti hana au mfanye jamsimba mwende mwangari mwabenyi ma député ma ministre mdazi beka kamtwanze tinu ngabwandu wayanzawo entiatu keka mtuyanza ngabusisi yanzawo na mone haya bakabati tilo na maopoza wanja madani na mone haya jipartiza siasa au mtambazi au mwenezani mbulie o watabi hawa bawa isawa ndiso jibenwa libala madi wa isawa jitoa fidia ngo pre wande wa hafe nori rengensi hatu bakana no shido shimjuma bana zero dombaga enti tsona maji tsona mwenje tsona msomo mwoda renge milioni na milioni combien de millions ya jambe kodafanye pisini na tsona maji tsona mwenje wandu pia ezemaliza tu pia zanga 140 za wandu c'est pas sérieux opposant mna jada za warma kwa madizo namna je ya rumwa kwa madizo opposant kudasu elisha ukana kaba tukofanywa pisini ya tiji combien de millions harumati mko tuanza mama jirino kartushinda kartina mati na muri mwambia Afrika kartina bandu bommatini kartina indushomblisana kartina dia zombitana na mtumoneti hatu kamjodo dala bwa zura ukasi kartina mwenje upatu jamba oda tembe dala kwa mazetwani enti hatu ketina mwenje unga mjomre ma mpira sanda hivi kamjomre mari mpira wajore mani sofro wa fego pia ile jua la komori Manga para wandu mjamre sempira nda upi wana vanuna mahamzima karinjao 2026 after 2027 komori pia ngejoka na manje na wandu watona rukatu nja majilisi ni na wadarwa majeleo na ulaba na uzini ngejoka na maji ngejoka na para les envions nganyina aéroport yo ngeze envions les enti zopi nganyina zoleto liza wahati ngoje dali mpira bale bila jala le basi au yende ale maji watu kwa yelonga yo maji wandu watu kwa yeleko ndio wafanye sensa huo na mnambie mahala mtu kwa maji wandu na kama tuna maji mwana bomba laba max emaji wandu watu kwa yela wa jeni wao no wazungu watu kwa mtawano maji wa emaji wandu watu kwa yonda da kama tukao bale maji ngaruzo maji yole teli na kama uso maji kama tuwe kazungu za kilaba kama tuelewa kama ngapoko za mhimurati dobi udungo para mjeni ya jabahano ke kutina baindwa hula kutina maji kutina mwenje ewe mwangu jo mlasenda papi bo malaba mati kama tina lotel bali mtufirwa na lotel ndo ndo ofira na hiyo sitatu ya Dubai ya mtiani hiyo ndio mtukao para Morisi na Seychelles na Bushini na la Reunion wachi ewe ni mtonda majima yele kama mtukao ndo majima ni kwa umtona maji ya huna kama mtukao kwa wandu ni kama jio umtona bantu bo bidanga mtukao hunda nzia za mabisi na wandu la wako na kaudo pashana metu wangu watu ubala mabisi izo equipe nationale kama watu kwa volley kama watu kwa basket kama watu kwa hand kama watu kwa fanya natation kama watu kwa izo tipi ewe kama mtu facilage kama mtu facilage ewe ndio ya kubali ukana garde ça au jeman hari les gilets villa la usufi Muhammad Ismaila tikajambe heritage yonge bira wandu wadaruranti biko yatamba shuri ke tuko jaza tabas heritage nada hubitsen na itana zole tele mtuka uranga wandu waje na mafuko maili ya mzimba ya lonza uzi banu wandu wao wodungana na masupporteri na delegation na on tipi banu besen tujo tawe ewe do beto bana wa sport on be sortir dans système dormo mnasi yo jama to la reg sport zundungo ka e banu ngo tuko bla hit ebanu wanoke wadwa rompira usiku wa tona sport sisi bora ka rompira morisi rikaula wa pour lui ronda maibu rende pour lui rende katborno rende rosili rende e mahala ni Pierre ka uzungu ronda arumaze centre commercial ronda hula editi kamtukana da hobi bo nta shok amtukana da amtusa volo mfa yo pia mhibilo yo pia ababilata Antujangu atuka ulaindi. Ezele terize wajosi. Ajosa bolo. Awalezi kwa jalo ibari juamu. Kama simbanya mwaka simbanku. Antujangu. Wadonu atuka ulaindi. Delegación ya Morisi que yo la pesa majimbi
majimi kabati wale kabati nyama kabati ba Komori kabati Superman ngani wararu kukaturamba mfia ala kutoreje enda aliziozi havuna free apa wana kwa chukobla hinde kwa jai ni mlo abona timlo wa ilika mtunda maindu mahala ngejuze de delegation haya wende warompira waroje le tenti ngajuka mandu walo msibani walo l'hôpital kabati centre commercial kabati nzia kati wanoda atibis wado afebangwa ihopia wenje wadofa konyama kwa bati mahala pa utambe karija prepare nti ya hatu kartina na sisi wangu urenga mjeni baba no walo yabo pia watawa wajire bari no do hafika juice ebanu wanu mala badabi akanti ukakweli Komori ngarenga oje unyondu mtona maji mtona mwenje mtona msomo mtona unono mrenga miliari mzini kale bari no dabe goda fanye piscine o hambu wale wado ela o hambu wado ela yule ndio kuchukua kwa hapo basi banga mtukobla hii ebanu ujokoza anumwese jesu eze sotalengue ils se sont tipi amro vuntu homduba la chevi tonto hapo e avion na ridiri kilo maluzini na mbezara kan avion de mitami uli banga ukaba yakozo mdu honga njoba hizi wa bomdu vunti kamtona peti za maliso amreda rompira sélectionner ma joueur ni ma supporter pi en watch ko yela da ko kwati match ni kamtona mabuwe madirisha mu yela umjuro bari e wa Maurice ne no wala renyu e ma George ko yela da biya ko watosh ya numa suala ya ukana gouverneur yo prévenir ndo so shindo ni kwantu yale mbafi ezo le taliban comme tu comme là ko kabati ireo na mbezara kambele mbayi luiji hizo kazi jazibalo Tanzania na bushini ezo ngachiko kwa kama mtina mwenje ngezo wala pia wonu kwa tuko tembea sada hivi uko maharibia wa masihu ndo 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 kufanya ze ndugo sahau watembea rumweze ntipi enyinga mtuko tembea sada uko kabati mwenje ajora wafuma bari ni yone zaksita kabati la pita ino betisi unu la bende bana baba kabati opposition Komori inde bana mabir banu kabati opposa Komori ban shazini ka lazima ke kasina opposa wadungana pia benda mzie betisi pisini yone yomle pisini la bimifanya sonda baidura hala tsona majiri tsona majiri kama ndo 2 millions na 2 millions ndo kafanya pisini wahambu wada safa mwanarere baraka episini ya diso wa haya bonse miliari aye majiare nge yamenye na rirengeze papo kukutsona tilo na mrudo na janiyo indemania wallah shabane sinte sao de mamorisien eni mlabele shaula shahi abale na mwenje na la bougie na mbeje Afrika mwambie ukana ni mlabele mwenje na la bougie na pano solaire za hayo et le télé hao à la et la télévision et le télé ni joka vio gazija ye ritaji pia beseba na sebunga bajuda ngo kama mrati pale jondo bana seba kwa na uro mdakete ritaji na mafuko ili waloitandaya ngene mafuko mararu yalo au mailite na yalo nzauzi izo le tele za urecever wandu wajwa mpira wandu luna nafasi na matajiri na majueri wa yo hatandwa utawarete ni silence kwa jajo tosha lote nzima ya Komori hapo ko jomba ndiko za mpira wa mdu izo equipe nationale abo kabweza basket kabweza volley kabweza hand kabweza vitesse za mbio kabo wa natation kabo izo tipi ese jeu Ethiopia ngejo sifanyishie Komori wan kwa chukua ulanda kwa chukua ulahindi kwa chukua uyelaje wajolo time mwa ndio kanti jezen ku wado jizungu sanele kafune mitanga au wajolo dubo bari ukale kama mpira na msoma bari ni humile kama na ubetiza mada zinu bacho mdu ufikira zero gozinu ya unesa kana me ya weka banu na 2027 zero gozo ziregle hefasira bwana haramu wanu wakama yeye urengeze nti kwa chakanza wafanya alafuma udo ujorengenti hiyo ya hunde malene wanawazaliwa yabe ya Ethiopia lelo mwisho kaida Rusi ha debarke daena mngomundi na Shaihani na Bolerone group 1 wanzo to wanu ba wambie mbaba hokana sidera wanti banu pendant 10 ans watukanezi likisacrifice zema lizatu na Ethiopia basa ujo ulitoa unike mwana wangu ngwangamizo ntinu mbaba henge convaincu haelewa yoka izokoli ezengo kizombi ba hata wandu ala wani abonge abo ezengo zo tipia eka wallahi rida za son tipia garjo jito son tipia mtufuru kana da mira ujo jito wallahi mtila ujo jito mimi au mwenga bisula sheha wakati mwambia timwambia aina mtu kapati ujifikirio kapati ufikirio wana yoka comportement ino wana wanu pia ngwatu
wajuanga mizua wasiswa misui babanu wajuswa misenje banu wajula wa fe warende hawa mezi kabati la pitali kabati maji kabati mwenje kabati pare kabati jao endo hizo zote pia kabati ulona vision kabati ulona harara ya avenir tunamaganya na mapoza do ulona mapoza Faransa kama kabati opoza Faransa waonekana ibani ngoma nzuri libana banu ngema pesa ngamtwe na Monica Ukraine wanadai na Rusi katuele wana wajidemerde hiyo changa mtu organize mali za tumwe da Monica wala endeza habangoro alafudo ambakana kartupaje do fanya zi udorenga kama tu do fanya zi mrega mapesa Monica Ukraine bo macro ou protéger et matajiri pour aluma opoza Faransa watu kama bendeza sawe beru haramvado Tibarnier haramvado Castex haramvado Atal haramvado yede namna wandu walo present wa wanao yede namna wandu walo na akili yede namna wandu wasikini yao yeti hao wasikini wa people hao abonge watukufu na mtulilie simwambia ni mtaheze drapo mkenizo ba wandu wana tiriko wabile wa hele kumba ndo wadunga kutechuba wenda uzugulia chao nganzori wasijini na mjipange bo wakatiri jokana bezo ya hanyi baluka tumwambia ni bakari jorengeti ya hatu gari jorengeti ya hatu muda utuwa hali biidhnillahi alkarim na mwambeze dua ba efami inji ambade efami tambalia wazingiza azali mwa watambaza gwarema nao waroshia na haina mdu ile jeshi litambalia mahakama kwa yabo wajuhamu uo ulaba na mabine na babange ya tocho trombaga shiva la ivue shawala wahibe la saya ya aeroport hanyu irengwa o wanjia mabandi na maihopia watambaza se wadembi za tobiambi ze sidana izopia Système de Jojaïd. Beaucoup comme tout le monde, comme Tina l'hôpital, comme Tina de contrôle, comme tout birila les frontières, Chamtian, tout le monde, on dit Mohibia, on dit Tahabusa, on dit Zemalisa, ou Alon et Tohole, Wahibi Zemalisa, on dit Kwajaoulam Tohole. C'est les Opiens qui se capatent de Mahakama Komori. Je dis Chamala, la justice, si je fais confiance, à Mahakama, ou à Trobangue, on dit Kabala, Oma sérieux, na Yopia, il est de banques, on essaie Fatih, ou Kangacha, on roule les banques là, on a le commande. Natakfin, Baudo, Vitsu les banques, et comme on a besoin de Maja. C'est un homme de faire ça cinéma, et on a bien fait Mahakama. Eni yahibiwa ume yahibiwa ntuhole na juenda chidaidi bami bora onro yahibiwa tahabia onro juanga tuko chidaidi onro yahibiwa tahabia tuko chidaidi kabati mahakama kabati mafundi yabo kabati mwanduya abagenyi wandu mwatoze miliari mwede mwule ntuhole mjemhuze na mjue mwede o nikori mwede matai mapesa hanyu au mke abo mdora wa madam bami mananda wanda bonlohun shodo ngatuka komoro ze farde mwalimu wako wachenda hazini Tolo wala salani wa babana watate watulo nambari watulo namba binadamu watulo namba shewe yaka tinikiwa instance sai nuni igere eze problem zilo banunda zivi eza jirindi evidently be chango to jauni kwa wandu wasisa matsa ududo uamba ko to bursu na unikwa rumbe na kutoka ngami lo che konti wanadamu anondo tugonyesha amazinyama na wizi na ndinu wanwe dipia kabatira watu mazate d'ailleurs mazaya jiri wa masaini ko tonda wandu washe na mudema onesa jiri ya ruma onda hobi hunu o gouverneur ordinateur ijayiwe inikwa ola irejeza ola ordinateur ya hasi ambaki yege persona mafoto ya tobi ya ndima ordinateur tutana film za porno et tout bien dans ce kama timu dushindwa kana na laptop wahe na pesi wa na ordinateur portable au ya kana téléphone et atosiki jo hiwa abuzilawe shaba sonda tsakantina mnaim venza jambo bakana ni koripi aina mroma journalist lelo umalaba mazinga mchomdo bakana ni kori wa hiwa mapesa kama mtu ambeza etabu ya watu tolo onu ashenzi pia itinuke tina ngura doa kati wa shenzi balaba na mashui ena mburi le ngaza jambe kana oni kori wahibi wa mapesa hema na usolo chidai jahid ya kama mtu ambeza homet au bana umekiwa nikani ya ina mbura wa jani kwa 20 €. So le wana fiki pia habari ya mada zinuka mtuka ambaka journalist atusiju uka idarusi hafanya bunjilio haparo wandu wa organize ezenuko zinzo tipia wa hadisi omisizo wandu wanu walecheza umara ngomndri shaihani shabuhani salimu hafi wale waonti pia waonana Manzaza waidarusi wamba enzini sidera jani yobana imanza bari azali ya jari fanyana mnani ya jari renda mati ndio arege mwana baza lingo jojitwa maudu ngo jozama akwa turokwa na ube habana ngamjomunika ni maura o shawe ze audio za kaufumbu wa watoto wa nyumbeni wanu ele bada pelu na ndo ngabo nezingo jori nikeza khairi shanga mwambio nikana mtulidie beka mwenye baraka na wanu wa hozano wa komori na kina wanu pia watu ndo Marekani wa jori ngensi hatu bala wa malina nzuwani basi je mnamo tobana achawana jamba wangazi jaten banga nyina ma ministre nganyina ma gouverneur nganyina ma député d'ailleurs au lone ya assemblée wo shabuhan watatani ndo ngo ringazali wo mteze mwa uno msomyeze kulu huwane ze swala maswala la Muhammad na mnogozo na han
na mdogozema ministri wa hanu wamwambia nkala kartina prefecture kartina ndongo kata kana nturu do fanyiza kiseleza tu mwadina nzuwana emana mtu warongo saidi emana mtu ambia tazanyu kana mdale banu mruwe banga tambia usi wanzwana hit ene mnatela ziem tata hene mwana mshwa ya kekende wa aeroport mwenda marega sat sasa mtondo kana wangazi esi wangazi kasena ndo hit ndo hit uko siri ulili wacha maulili manoko na mkazanida bukana karamba urijitoa pidi ngani unupia nyika mwende banu katimara walo anniversaire wenji wahana kamwende banu katimara walo ngoma na journée culturelle na singa si hunwa rumwe bango na izopia ngari zipanyao ngazijari yenga na mtomwe wala baba msamwe ni sote kute wandu wana tumda wa bobu wa bana wo wanazigumo wadunga hapo kairo nda zaora hano ambako waridungu mkatujwa makawa kibu katujwa tangwa wada hupi temiti bila katitsena mwe tesi akabale manyaembe wangazza sirianka wangazanga waje mdede nduko hiti ko me machi wa ulili wa ngoya boda wana kwa dungo da umpishi au kwa pishwa baba una tata wala mbai ndutiburo watu ushido roa daha ko mupamba inu kwa mtuko nikaza dida ino wana wani maana ningu jonesa mbuzi sahanyu ya jeze mku ya jokantiwa yabo ya zai wana mpatsa wajo jobo trasi itodo ndo wana tsomoron alafu ndo mahanyu no wana ndeziro ndo mbe metereke tupatsa ijo patsada ko kamtula hivu eka mpamba inu kwa mparoza ale ajazi ni amenyela nize swana mumnikani ashingiza mkuoshi uno ni andia wa mteresa lipi undia biro hunduka na peba tia wa sababu joro parsa milala na kushu biro ketu kana mnahidi mndia fanya hazi ya uyata waenda za hema mbubi yada ngwesta na biro ngio na itandagia na kana pengio na chao kwa office hiyo pia ndemba kana ri jau nyide mazitonki bahinyi wanziwane kenga nyina mauna mtiyo tomba hanyu na mtiyo mazitanda wa utolela yo ba unramba nyuma utoa mahaba utoja ya jastere chamtere mregele katilila mulidia ni lamfungia ni sambi lamfungia ni wana na wajibna ramutena jibana jadamba kana ngazjauri yenga ekamsina ma minister kamsina ma director emana mtu ambia kana mdidaije hit ukomea mtu ambia waikoni na mitami ule kwa washile wana kamsina mdoni show wana mfobure mulili wa mfugi wa kartina mwetu hali kwa paro bilamba mtu razia pare anda botio karatoka udongo ni match kama sidiki ya bangar jari mulili wa yabite mtu razia pare kwa watu ndia onweze hawara za henene au ndia ono walimu ya bobe asiriri nyamiza riro kuri sisemba bisa silipo bari paro vitsomba pare hunu haringa bo mndu mnaijomba au mjini hatu vitami ula wikoni harengo hazina bobe asinarda zepi na mrema lidiyo nezedu mwaba kamnyezi mgo haisa harambu wa ukana kartina maopoza gujurere ya mdu so juala ndafi waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ema journalisti le lombe so androni ko ruamba garjomba ni mnali yali nomdu hamba minti na hitu au kabo barengo maavoka wenda wahulane making juice shasi iskarna ulashe da mine le bela mwana msho hangu na shida garjo kabana okeda myamuti karna uparo joidi waza mwana nyasi notable mwana nyasi shujaa mwana nyasi yakana roho njema yakanza sovo mji wa misameuli yatsere ngwa ya pulasha iswa mapuka batatamba makama alafu ngachukua jodomba kono na mcheba zali imamu ngonja josodie hunu wende bado dola mafaha valu na wana haramu aje na mche al imamu do muna temdu ngane da nyina yo atuka heda